Ердич Гунилер 26 январи соли 1971 дар шаҳри Измири Туркия ба дунё омадааст. ӯ ҳаёти кӯдакиашро дар шаҳри Измир гузаронидааст ва инчунин мактаби миёнаи онҷоро низ хатм кардааст. ва баъди хатми мактаб дар озмуни санъатӣ иштирок мекунаду ва ғолиби озмун мешавад. баъди ғолиб шуданаш ӯ соли 1993 ба шаҳри Анқара сафар мекунаду ва дар донишгоҳи онҷо дар факултети забон ва таърихи биографӣ дохил мешавад. Ердич Гунилер соли 2007 аввалин маротиба дар силсила филми Йени Евли бо тахаллуси пайдар нақшофарӣ кардааст. то ин дам зиёда дар 30 нақшҳои театрӣ ҳунарнамоӣ кардааст ва инчунин дар бисёр рекламаву филмҳо ва силсилафилмҳо ҳунарнамоӣ кардааст. Елдич Гунилер 2 маротиба оиладор шудааст. ӯ аз оилаи аввалинаш соҳиби як духтар мебошад ва дуюм маротиба ӯ бо як ҳунарманде бо мисли худаш бо номи Елдӯ Гулкан хонадор мешавад. мегузарем ба филмҳо ва силсилафилмҳое ки Елдич Гунилер нақшофарӣ кардааст. Елдич Гунилер соли 2007 дар силсилафилми Йени Елу бо тахаллуси пайдар нақшофарӣ кардааст. аз соли 2010 то соли 2017 ӯ дар силсилафилми Ҷанум бо тахаллуси Сенлӣ нақшоварӣ кардааст ва ҳамон сол боз дар силсилафилми Усталар, Аландар, Силтанлар бо тахаллуси Осман Газӣ нақшоварӣ кардааст. соли 2013 бошад ӯ дар силсилафилми Бени ону чок севдим бо тахаллуси Фери Авлар нақшофарӣ кардааст ва боз дар силсилафилми Буштилар Ялзалар бо тахаллуси Кенан нақшоварӣ кардааст. аз соли 2013 то соли 2014 ӯ дар яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи Куртлар Вадисии Пусӯ яъне Водии Гургондом дар мавсими ҳаштумаш бо тахаллуси Муфеттиш Кенел нақшофарӣ кардааст. соли 2014 бошад ӯ дар силсилафилми Фақат Бузе бо тахаллуси Пойраз нақшофарӣ кардааст. аз соли 2014 то соли 2016 ӯ дар яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи Кертенкеле яъне Ҳидоят бо тахаллуси комисар УНАЛ нақшофарӣ кардааст. соли 2017 бошад ӯ дар силсилафилми Бир Дели Севда бо тахаллуси Ченгиз Дениз нақшофарӣ кардааст. соли 2019 бошад ӯ дар силсилафилми Чукур бо тахаллуси Эдем Юлмаз нақшофарӣ кардааст. Буланд Полад 8 марти соли 1979 дар шаҳри Тунҷели Туркия ба дунё омадааст ва ҳаёти кӯдакиашро низ дар он ҷо гузаронидааст ва инчунин мактаби миёнаи он ҷоро низ хатм кардааст. баъди хатми мактаб ӯ дар яке аз марказҳои санъатӣ бо номи Муҷда Дузе таҳсил мекунад. Буланд Полад соли 1993 дар як театр кору фаъолиятро шурӯъ мекунад ва баъди кору фаъолият дар ин театр ӯ дар бисёр бо як истеъдоди хубе ҳунарнамоӣ мекунад. соли 1994 ӯ дар яке аз барномаҳои театрӣ бо номи Сокак Декесе бо як ҳиссиёти баланде нақшофарӣ кардааст. аз сабаби ӯ бисёр истеъдоди хуби ҳунарӣ дошт, ӯро бо як силсилафилмҳои машҳур бо номи Карагул яъне Садбарги сиёҳ даъват карданд ва ӯ низ ин даъватро қабул кард ва дар филм бо муваффақият ҳунарнамоӣ кардааст. баъди ҳамаи ин ҳодисаҳо Буланд Полад ба шаҳри Лос Анҷелеси Имя барои омӯхтани забон сафар мекунад. баъдан ӯ ба шаҳри Нью-Йорк сафар мекунад ва дар он ҷо ҳам дар театрҳо ҳунарнамоӣ кардааст. ва соли 2011 ӯ бошад боз дубора ба Туркия бармегардад ва инчунин ногуфта намонад
بلند پولاد اویلادور می باشد و صاحب یک فرزند دستوریک نیز می باشد. فیلم ها و سلسله فیلم هایی که بلند پولاد نقش آفرینی کرده است. احمد کیکاسین 27 سپتامبر سال 1988 در شهر ازمیر ترکیه تولد شده است. احمد کیکاسین یک هنرمند مشهور ترکیه است. احمد کیکاسین از سن خردی در مکتب با کارهای تئاتر مشغول بود و نهایت به اکتیوری جدی مناسبت کرد. با این معنا اکتیوری را همچون کسب آینده خوب انتخاب کرد و به این سمت حرکت کرد. احمد کیکاسین که حیات میانه صنفی داشت و به این معنا معلومات عالی نداشت، توانست خود را همچون افسر به صحنه پردازد و به این معنا وی برای رشد دادن خود رفت. با گذشت وقت نام جوان که دقت استحصال کنندگان را به خود جلب کرد و اشتراک در لایحه‌های شروع کرد که خود را به همه نشان خواهد داد. متاسفانه درباره حیات شخصی احمد کیکاسین معلوماتی پررنگ نیست و میگذاریم به سلسله فیلمایی که احمد کیکاسین نقش آفرینی کرده است. احمد کیکاسین سال 2015 در سلسله فیلم کوگانیم ایلیزی با تخلص فتح سرجلی و در سال 2016 در سلسله فیلم حنیم کایلو با تخلص بورالی اسماعیل و در سال 2016 در سلسله فیلم اشک یالانی سیور با تخلص حیرتان و در سال 2016 در سلسله فیلم کرتنکله یعنی هدایت با تخلص مورد کمیسر و اینچنین در سال 2017 در سلسله فیلم سواسکی یعنی مبارزه با تخلص یوستجمن براک و در سال 2017 در سلسله فیلم اکیب یالانجی با تخلص آلپ و در سال 2018 تا سال 2019 در سلسله فیلم یاساک یالمان با تخلص حکان کورتولوش و از سال 2019 تا این جانب در سلسله فیلم هرکای یعنی عشق و نفرت با تخلص یاردیمچی کاراکتر نقش آفرینی کرده ایستاده است.